Uyazi abantu mase beqala ukukhuluma sebeqala ukuhleba ngawe sebeqala ukuhlangana ngawe babamba meeting. Uyabona nje usuku dangerous kabi mokwazi ukuhost abantu abawu5 more than 5 host abantu abawu10 bahlangane nje bakhulume ngawe nje ube itopic usuku dangerous. So kunezinto ezinkulu ngempilo yakho. Abantu mase beqala ukuhleba one usuke kunesign ukuthi akakapheli ngawe. Abantu mebekukhuluma kuwuphawu lokuthi usaphila futhi udangerous futhi usangavuka futhi kusekhona okuhle okusangenzeka ngawe. Umuntu osekuphelile ngaye akahletshwa. Awukaze uzwa kuthiwa kuhletshwa iphara, sekuphelile ngephara. Kodwa iphara mangabe lisahletshwa okwazi ukuthi lise dangerous basanalokho ukuthi lingavuka. Empilweni bonke abantu abakhulunywayo abantu abasuke besazovuka. uLazarus kwakhulunywa ngaye kwathi usiyanuka kanti uzovuka uLazarus. Bonke abantu abazovuka abantu abazohletshwa, bonke abantu abasazosurvive abantu abakhulunywayo. Musa ukubalekela ukukhulunywa kwakho kuveza ukuthi usazovuka, ukukhulunywa kwakho kuveza ukuthi you are too dangerous. Umuntu osefile akakhulunywa. Umuntu okhulunywayo umuntu osakhunjulwe engqondweni. Uma sewufile besakukhumbula bazokhuluma ngawe, kodwa mase bekhohliwe wena ngeke bazibakhulume ngawe. Okusho ukuthi abantu bebesakukhumbula empilweni you are still powerful. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.